adentire mo kwan ma jam ayi yen wo social media no eni ma jan no to ma ese o mana akwachiri o na ado yi Ghana mpanifo mo sori o ye de ye bom kokko hwese na obi tuna free ni krom aja ono ne ma ne papa ko hwese sai kwase bi ba ko hwese sai nipa fun bi ko hwese sai busu bi ofrim ebedi yen president atam ne enya nkrofo a free no besi ne no ye ma ne more fire eyom happy ne enya nkrofo so Ghana omuso mo ye freedom fighter aye fansen freeze the country omuso kremu se hopsin adoye ne osu be mpa akwache no concept no omgochi ne she omde ne she bag mu ana omde ne ba ha na se omgochi ne omde na she fom esie na sie mu no America ho enti mu amodwene so mbetima twetunu Jonas ana ye betima akun twetunu Jonas e na mo kun de na kwasie na omusie no ofie otimu no a ne afro so ana so himfa ehina ediri be kunu besie a omu hu akire e wa America ehimfa na obetra ofrima obabesia obawo enti se de bichabesabe panini ufie frima uji udin o na hweniye na so antie ene onwomati kopo eza enso he ya afrasie kokobo enka mamu nyina kokobo ede momo mu di atem bebrebe na mu mpanifo no kokobo twinu Jonas betimi ayira nso because oyira ahonhomani ni di esi ndoso enti so oyira kokobo ede mamu nyina o se mu ye careful no afere masan sori a sika na mu ni bri sika no se YouTube sika Facebook sika nti ana mu po wo ba ya na discount ayi se opera se mama enem so mu omo to mu ma yanyum na umpera se mu me catch you plane ukremu kwa umpera se mu hu ye kohwini wo ye nipa bonefo uni David no na mo de mo trase yes de mu ye nyina no eso bada ho de mu badua no sisa sinte kan eso aba ana mbetwa timu de mon trase na mo ma na hunye fia na yenton ama ne de yetimi aton Ghana eni mu mpanifo ama sebio hwe de ntwewi useless person ya hu na wa hwe ne dimina hu se ba bi ofiri kra nye ono so ne mu akonya America ba bi atena ama sa akwa we di no hakobɔ no Twenu Jonas Jimmy we ni we ni hakobɔ no adi atemo ma yesi we nso tumi twi telephone gina telephone etimi gina ebegina social media so odi yen president atem ni enya Ghana mama Ghana for my work control eni omo Ghana see support no all because of such Twenu Jonas yes on oma or your freedom fighter or your freeze the country leader on oma Ghana tumpon minim edie mpuntu djuma pa na sika wonya sika Twenu Jonas nya na bosome no edie adjuma ana odi biaye wa wo hwere krampo no wa ma data one cd krada wa ma obida wa ba one day se de amanfo tumi kase ne wa ba fredi pattern me che day ayi 2 cd na 1 cd no wa ma obida wa hu so agimi uwi a na 80% of your wayi no o data me ra ma no wa hu jimi mumu hu yese ene ya abronsanfo yene ya tamfo mu hu yese yene ya abronsanfo ya tamfo enti yemu ne yese Ghana no yene ye pe Ghana yi basa ye emfaso bie ne so oman bia wo yese bia wo ni sinto kroma etomre bia omutimi ko strike be 2 weeks no so munyi bola utwom ntwa kromutimi ye mase etwum adan ye market ye ma adan ye mbokotintumu yese ni ba bia Canada omunko demonstration America omunye demonstration entia emra so demonstration bibi hawa but otro na de ehia no okwa no da koma de enti omko ye no mako nante o ma woko kama no mko mbabi Ghana edie ne esuen Ghana mpanifo mada mo sore na mache na mache o na mama oman no ti apenie se man hwe ni ya de mo ye no emufra na ewachire na eba no ebeye west na mo sore na adoi munye nhihye o tom munye nhihye o Ghana se obitim betina social media se
o prempo se de si Guinea ebesi wo Ghana na akwa bi so betra onua TV ho se ye mana na pharmacy kura mana na do a obegu no na hwe nipa no pa wote ho a Captain Smart ni na yes adman o hwe sa nipa no di mi na o de yire ho na okasa asem we tu nipa we so a nanado dachi Urade ma yen kwatenten mesra urade so ma wonkwa no after of 8 years ye ukotena sia omma wo be 25 years nka wonfie ho na manfo hu se amanfo nyama amanfo mra wonchen emekoto mepa wo chew na manfo urade mesre se obese oti ni nkwa na so mpo na se ni mmere mpaso a madese de ne se manimfie be eduonu bi eduonu nka ni mfie ho na on tenase na after na mamu ochi no amanfo a omukremu yese oye bronsam wono wo se Ghana nna no amanfo hu se nye papa no a na mu wono be ye Ghana ye na et Ghana abambi bae na passport ye ni 5 years ni etua €230 for passport and akwa 10 years we say to €120 what ya brutre jimi se wonya hwe what ya brutre kremu se emfaso ni so abambi bae we say IMF en emfaso so ontimi ntutu no momento na kodwadon enu nti allowances nano so betua o man bo fom no cancel ni na obi bae a we say metua sa allowance no masai kwadima free IMF ni nyina achi no yasati wo se wonya hwe yes sister Remi dasi abambi bae no anesi 40 no musu obitim begina TV station so ka kire mu se menya magician no metime adwuma abia adwuma na adwuma no kwa se me bia mo ma wi university no ka wasa ka university student ni kwa ka mo kwa den ka mahama kasa ka wasa kom chiri kwa kom bunu kura ko san begina so o bekremu se mo nto bosa manan ka se ka oba computer ka mo san hwehwe no kura guso ka kire university for the wi school ni se ma wi school no so mu ni skills na ye bia adwuma no kwa na ma ko school no kwa mu ni nimdie bia school na mo kwa na matimi da adwuma mpo look at how as a leader kasa kire school for a school omo padwuma sa afie no ene nya on employees association ya ti ku friends ha e wo Ghana ene ku na gu